abenshi twakuze tumukunda ndetse benshi banamufatira ko icyitegererezo nka modo. Ese ubundi Bruce Lee yari muntu ki? Ndetse benshi hamwe bakunda filime ziwe, filime nyinshi zakunzwe ndetse n'uzigikunzwe zikirorerwa n'abantu benshi. Umunsi tugiye kuvuga amateka ya Bruce Lee. Icyo ndagusaba ni kimwe no gukora subscribe cyangwa se abone, ngo uzodukurikirana uzakurikirana amateka y'ibyamamare byiza tucishe ngaha, haba mu nkino zitandukanye, haba mu mikino itandukanye, haba mu mafilime, mu mupira w'amaguru ndetse no mu bindi byinshi. Wowe ukore subscribe gusa unabisangize n'abandi. Ni benshi bamukunze kubera filime ya sinema nyinshi yagiye yakina, kuko yagaragaza ko ari ingwanyi ikomeye ndetse akanagaragaza ubuhinga cyangwa ubuhanga bukomeye. Nubwo yagize imyaka 51 apfuye, izina ryiwe riracyavugwa cyane ndetse riracyandikwa no mu bitabo byinshi. Ku myaka mike cyane yamaze ku isi, yakoze ibikorwa by'intashyikirwa bituma izina ryiwe ryamamara cyane, bituma yiba amazina amwe bigoye kuzova mu mitima y'abantu. Nawe ushobora kuba umukunda kubera wabye filime zikunda ukuntu yigenza. Uyu munsi tugiye kugira amateka ya Bruce Lee. Amazina yiwe yose ni Lee Ju-fan, ariko yamenyekanye cyangwa yamamaye cyane nka Bruce Lee. Yataziriwe Le Petit Dragon, yavutse itariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu 1940, avukira i San Francisco muri Amerika, aho yapfuye itariki 20 z'ukwezi kwa 1973, aho yapfiriye i Hong Kong mu Bushinwa. Bruce Lee yari afite ubwenegihugu cyangwa nationalite bwa Amerika ndetse n'ubwenegihugu bw'Ubushinwa. Yari umurealisateur, umuacteur, umuproducer cyangwa umuproducteur, umuscenariste ndetse akaba n'umwigisha wa Jeet Kune Do. Izina Bruce Lee bivuga ko ryamuhaye umuganga yakora ku bitaro Bruce Lee yavukiye ko. Kumwe umwana ashobora kuvukira ku bitaro ndetse umuganga agahita umuganga akamuha izina bivaye nuko abonye uwo mwana. Ashobora kuyimwita abonye ku ntasa cyangwa ku ntangana ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo akenshi byaba byabaye. Aho Bruce Lee yavukiye ku bitaro byitwa Hôpital Chinois de San Francisco. Se wa Bruce Lee, Lee Hoi Chuen, nawe yarazwi cyane mu Bushinwa. Naho nyina wa Bruce Lee yavuka mu Bushinwa ndetse afite amamuko yo mu Budage. Nyina wa Bruce Lee yitwa Grace Ho. Bruce Lee ni orthographe pinyin yo mu rurimi rw'Ikimandare rukoreshwa mu Bushinwa. Bruce Lee yakuriye i Hong Kong mu Bushinwa, aho yakuranye n'abahungu babiri bavukana aribo Agnes na Phoebe. Se wa Bruce Lee yari umukomediye cyangwa umunyarwenya cyangwa bamwe batwenza abantu, azwi cyane mu cyiswe Opera do Canto. Kubera se wa Bruce Lee yari azwi cyane, byatumye Bruce Lee agaragara amafilime menshi akomeye yo muri Aziya Bruce Lee akiri muto. Ku myaka 13 no kuva mu 1953, inyuma yo kujya muri Tai Chi Chuan, niho Bruce Lee yatanguriye kwiga Arts Martiaux, Wing Chun, ishuri ry'icyamamare Maître Yip Man iruhande ya Wong Chun Ren. Ugusubira kwiwe muri Amerika. Bruce Lee na nyina we basubiye muri Amerika kubera nyina yagomba kumuhungisha amageng yo mu Bushinwa, aho Bruce Lee yakunda kugwana mu mabarabara cyangwa mu mihanda. Agishika muri Amerika ku myaka 19, Bruce Lee yaje mu ishuri rya Edison Technical School riri i Seattle muri Amerika. Nyuma yaciye kwiga kuri kaminuza y'i Washington, aho niyo yahuriye na Linda Emery, yahavuye aba umugore wiwe, umunyeshuri muto, aho yamuhaye ibyigwa bya Kung Fu. Bakoze ubukwe itariki 17 z'ukwezi kwa 8 1934, aho bafitanye abana babiri aribo Brandon yavutse mu 1935 ndetse apfa mu 1993, ndetse na Shannon yavutse mu 1939 waracyariho. Muri icyo gihe Bruce Lee yacyatangwa kwigisha kugwana bya nyabyo, aho yaciye anafungura ishuri ryigisha Kung Fu, aho iryo shuri ryigisha ababishaka. Ubwoko bwa Kung Fu Bruce Lee yigisha bwitwa Ju-fan Kung Fu. Ju-fan ryari izina ryiwe yahawe n'ababyeyi. Umugore wa Bruce Lee yatangaje ko Bruce Lee yashinze ishuri bitanezereye abandi bari bafite amashuri yigisha Arts Martiaux cyangwa bigisha kugwana, aho bavuga ko Kung Fu yari ikwiye kwigishwa Abashinwa gusa. Kubwiwe ngo niyo mpamvu Bruce Lee yahisemo kugwana n'umumetre yitwa Wong Jack Man ngo atsindwe ace yugara iryo shuri, kugira ngo Bruce Lee atsindwe ace yugara iryo shuri rya Kung Fu. Ubwo atumvikanye ko Bruce Lee yoba yaratsindiye iyo ngwano,
aho Uwongo Jack yavuze ko Brisili yamutsinze kubera ata musifuzi yari ahari ndetse anasaba ko barwana ku mugaragaro combat public nk'uko byavuzwe n'umugore wa Brisili. Kw'iyo ntambara yo ku mugaragaro cyangwa kw'iyo combat yo ku mugaragaro, Brisili yatsinze bigoranye cyane, byatumye yumvira ndetse anashyiraho uburyo bwo kurwana bushasha yiswe Jeet Kune Do. Nubwo yari yatsinze, Brisili ntiyanezerewe nuko yatsinze kuko yibaza ko atsinda byoroshye, ariko yatsinze atevye cyane kandi yarushye cyane. Aho niho yaciye ashinga uburyo bushasha bwo kurwana yise Jeet Kune Do, aho yakoresha tekinike z'inyuma ya Kung Fu. Jeet Kune Do yari yibanda cyane ku gushyira mu ngiro pratique mu buryo bubangutse kurusha Kung Fu, aho harimo amatekinike menshi nka boxe y'Abongereza, savate y'Abafaransa, judo, jiu-jitsu, boxe thai, hapkido ndetse na kari. Brisili yanditse ibitabo byinshi asigura tekinike ziwe yegeranye no kuyikingira auto defense cyangwa self defense. Mu nyuma Jeet Kune Do cyangwa GKD yahindutse uburyo bwo kurwana muri close quarters, komba yigishwa mu basirikare badasanzwe bo muri Amerika. Brisili yagerageje kandi gukina sinema mu Bushinwa, aho yakuriye ari naho yakuye amafaranga menshi yacyatwara mu kwigisha abandi. Mu ntango z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi, mu myimenyerezo cyangwa imyitozo, Brisili yarakomeretse bikomeye ndetse yaramaze gukomereka hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kane no mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi. Ivyo vyabereye aho yakoreye imyimenyerezo cyangwa salle d'entraînement. Ico gihe umuganga yasanze Brisili yababaye cyane kuri lesion du quatrième nerve, aho yanamubujije gusubira gukora imyitozo cyangwa training, aho yaciye anamubuza ko atazosubira gukora training cyangwa imyimenyerezo nk'uko yayikora kare, aho ubwo bubabare bwanamugumye kugeza apfuye. Mezi atandatu yahagaritse training zo kongera inguvu cyangwa exercice physique, cyandika cyane ibitabo ibyo yiyumvira mu buryo bwo kurwanya. Icyo igitabo cyiwe cyasohowe n'umugore wiwe mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatanu. Brisili amaze imyaka 2 apfuye. Icyo gitabo cyiswe Tao of Jeet Kune Do. Kariyeri y'umuragiteri. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kane, Brisili yakoze amateka y'igano rya Kung Fu muri tournoi international de karate ya Long Beach. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatanu yabonetse inshuro 3 akina role ya Jeet ya Kato muri episode 3 ya Batman. Mu nyuma abakinyi ba filime atari abazungu ntibyaboroheye, bituma kariyeri ya Brisili igenda yikwega. Muri za filime yahabwa amarole mato cyane, aho yakinye izo role muri mafilime nka L'Homme de Fer yakinye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu n'indwi, Blonde yakinye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu n'icyenda, Sans Fille à son mari yakinye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu n'icyenda, na La Valise de Turiwa, aho rimwe na rimwe yakora nk'umukoreographe de combat. Kugaruka ihongo Kongo no kwamamara mu Bushinwa. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na rimwe, kariyeri ya Brisili yayitanguye mu mafilime yise Big Boss, aho yavuga ku ngorane no kwihora kw'abimukira mu Bushinwa muri Thailand. Muri uwo mwaka nyene Brisili yaciye agaruka byihuse muri Amerika gukina muri seri bise Long Street, aho yakinye nk'umwigisha. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri yakinye muri filime yise La Fille de Vaincre, aho yakinye role y'umunyeshuri w'umushinwa yagarutse ishanga kugira ngo ahore umumetre wiwe ari we Maître Huo. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri kandi yakinye muri filime yise La Fille du Dragon, filime ya mbere yo muri Aziya yarabwe cyane i Buraya. Uwo mwaka mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri yakinye kandi filime yiswe Le Jeu de la Mort, isigura umukino w'urupfu. Ayo filime yanabandanije ikinwa amaze gupfa urupfu rwiwe. Brisili yapfuye itariki 20 z'ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatatu, apfiriye Hong Kong muri studio y'umukinnyi wa filime muri Taiwan Betty Ting Pei iri ku mabarabara y'impande y'inzu uwo mukinnyi wa filime yabamwo. Raymond Chow yari mu bashinze studio ya Golden Harvest yasiguye ko Brisili yafashe imiti ya Equazic, uruvangi rwa aspirin na meprobamat kubera ko Brisili yaragwaye umutwe cyane, aho Raymond Chow yatangaje ko yabajwe n'urupfu rwa Brisili bituma ahagarika gutegura filime ya Jeu de la Mort ikindi gice. Iyo filime Jeu de la Mort niyo filime ya nyuma Brisili yakinye imbere yo gupfa. Ku ipimo bya autopsy, ipimo bagira kugira ngo bamenye icishe umuntu, basanze yari afite ikibazo cya oedeme cerebrale byadutsemwo
reaction allergique na analgesique. Urupfu rwa Bruce rwavuze ko byinshi cyane kugeza aho bamwe bavuga ko yararozwe, abandi bavuga ko yishwe n'amakanabisi hamwe bayishwe n'amatraining cyangwa exercice physique yakora. Ibyo byatumye urupfu rwa Bruce rukomeza kuvuga ko byinshi gushwa n'iyi saha. Bruce yakinye filime nyinshi zakunzwe cyane n'abantu benshi bakuru n'abato. Bruce ntiyizera Imana, yemera Taoism, Judo, Christianity na Buddhism. Ni imyizerere iguye cyane mu bihugu bya Aziya. Mu 1972 bamaze ko yemera Imana cyangwa se idini asengera, maze avuga ko atayasengeramo. Bruce yasize umurage cyangwa yasize heritage ikomeye cyane kugeza aho n'ubu n'inyigisho z'ibitabo yagiye yandika cyangwa ibyo yagiye akora byagiye bifasha abantu benshi. Mwakoze kuba mwakumvirije. Kora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzakurikirane ibiganiro byinshi n'amateka y'abantu bagiye bakora bikomeye, ndetse unabisangize n'abandi bashishikaye babimenya. Murakoze.